Hah? Pundi niki? Oh niki. Di mike di. Ya, buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Dik? Alif, Hah? Alif, Alif. Petno. Gen ibuke nggih Alif. Saking pundi niki? Sambok, Sambong. Sambong Plumpung. Purwodadi napa pundi niki? Sambuwana, Sambong Wangan. Randu Blatung. Ya, mriki kalih sinten? Ibu, Kalih Ibu, Ibu, terus kalih sinten? Malih Mbah, Mbah diedake, Dik. Nah, diedake. Dipetno ngeten lho. Kalih Ibu nggih. Ibuke teng pundi ibuke? Ibuke teng pundi? Oh, niku syuting ah. Iya. Ibuke nggih ya Allah. Kelas pinten niki, Dik Alif? dua, 2 SD nopo MI? SD, SD teng pundi? SD satu Pelang, Oh, semangat belajar nggih. Cita-citane dadi nopo niki? masinis, Masinis. Oh, masinis kereta niku. nggih, Ya ya Allah. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga sukses dunia akhirat. Muga di Alif jadi anak sing soleh, berbakti kepada orang tua. Amin Allahumma. amin, Amin. Ngaji napa mboten teng dalem? ngaji, Ngaji nggih. Dugi napa ngajine? Doa salat. Salat napa sing saged? Niate salat napa? Subuh, duhur, asar. kapal, Duh, gak apal. Apale napa? Doa napa apale? doa sesudah makan, Doa sesudah makan. Ayo, bismillah ayo. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Leres. Nggih, tepuk tangan di Alif ya Allah. Semangat nggih. Nggih, bapake nderek napa mboten? Boten, Mboten. Lah teng pundi bapake? Bapake teng pundi? kerja, Oh, kerja. Kerja teng pundi? Pekalongan, Pekalongan, masya Allah. Didoakan nggih tiap habis sholat, didongakno muga-muga bapaknya sehat selalu, rezekine melimpah. Ngoten nggih. Berapa bulan pulangi? pas libur, Pas libur. Ya nek pas libur dibel Pak pulang. Adik kangen. Ngoten nggih. Ya Allah. Wis pokoknya semangat belajar nggih. Muga-muga di Alif cita-citane jadi masinis tercapai. Amin Allahumma. Amin. Semangat belajar, semangat sholat, semangat ngajine. Ngoten nggih. Mengke habis SD napa mondok napa ngelanjut ke SMP? sampai SMP, Duh, ndak mondok. Nggih mboten napa-napa, sing penting ngajine aja nganti keri nggih, tetep semangat. Ngoten nggih. Himpun niki saking Di Alif salam kalih keluarga Bapak Ibu, baik nggih. Mugi-mugi sehat selalu. Mugi-mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Nggih pun cekap tutup. Wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan di Alim, ya bun. Sallu ala Nabi Muhammad.